Postrojen za Ponoslovo. U stroju ima 160 vatrogasaca. Dozvolite da Ponoslovo može početi. Može početi. Hvala. Čast mi je da vas ispred dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrijanec i u svoje ime pozdravim. Posebna mi je čast i drago što mi se ovo društvo upravo u ovoj godini i danas slavi 70 godina svog rada, kada svi slavimo 40 godina ustanka naših naroda i narodnosti Jugoslavije. Senci, kao i sva ostala vatrogasna društva koja su ovdje prisutna. Poštovani uzvanici, dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijanec uzelo na tom republičkom takmičenju u Krapini u vrlo jakoj konkurenciji u drugoj grupi prvo mjesto, dok je pionirska ekipa između 23 društva osvojila vrijedno 5. mjesto. Naša domovina Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Neka nam živi naše narodno vatrogastvo. Ja vas pozdravljam i živim. Sada riječ preuzima drugarica pokrovitelj. Drugarice i drugovi vatrogasci. Prva godina u kojoj obilježavamo 40-godišnjicu ustanka naroda i narodnosti Jugoslavije Hrvatske, 800. godišnjicu prvog spominjanja grada Varaždina, a tim proslavama sada se pridružilo i dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijanec, obilježavajući 70 godišnjicu svoga postojanja hitom u našim srcima i mislima. Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti kao najveću tekovinu naše revolucije da čuvamo. Vrhovec Franjo. Daraboš Stjepan. Vatrogasni savez općine Varaždin. Gradeček Slavko. Društvo Majerje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinica. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ladanje Dolje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec. Zahvaljujem se svima na posjeti i tako velikom odazivu. Zamolio bi druga predsjednika mjesne zajednice, on želi uzeti neko riječ. Drugarice i drugovi,
Pozdravljam ovaj svečani skup, sve koji su se ovdje okupili da zajednički proslavimo ovaj značajan jubilej za čitavo naše mjesto Petrijanec. Spoštovani gasilci, gasilke, dragi gostje, dovolite mi, da vas najprej prav prisrčno in toplo pozdravim v imenu predsedstva Gasilske zveze Slovenije, predsedstva Občinske gasilske zveze Ptuj.